mačke i priče! Ćao drugari! Danas imamo otvorene očne ulice. Pošto ne znam kako se zove, pošto je stigla iz Njemačke, ja mislim. I sad ću otvoriti to pa prvo trebam reći. Ne uključuj. Morat ću malo ovako. Ali nema veze. Neće mi spriječiti da otvorim ovu. Šta god da je. Nije pa tako se otvorilo. Mora snina otvorim. Oh my god. Šalim se. Samo trebamo staviti pošto neki djelić. Evo, neke kuke. Prvo ovdje izgleda kako će biti. To je kako treba biti. I ovo ima ovdje polu, ima jako čisto. Dobro, želim da dođem do lutkice. Lutka je ovdje. Hello, lutko. Znači, pomijeti malo ove stvari. Ništa ne znam, moraš pomijeti od ništa. Trebamo ovo otvoriti. Ne znam da će mi trebati pomoć, ali pokušat ću prvo. Što je nekako ovako, imam neka magična čarolija. Ok, i sada ću otvoriti. Sada idem. Pa ovo je pista. Ovo je mala pistica. Za šetanje. Možda je ovo model. Wow. Ovo je model. Super. Moram ovo malo otvoriti. Hvala. Malo je teško. Toliko polo. Ovo mi je samo kosa. Sve ovo je zagrađeno. Jupi zagrađeno. Evo ih moja mala lutkica. I hajna. Idem ja sada staviti kosu, samo da nađem. Kosu, a evo je. Stavit ću je na glavu. Samo još trebam da je stavim na kosu. A dok stane, uzet ću ovu haljinu i pokušat ću je bacit. Evo ga. Stavim na haljinu. Hajde haljinu. Evo je. I čekaj. Wow, vidite što sam našla. Još jednu mini dodatnu kesu. Wow. Samo da trebam brzo otvoriti. Jer da čekam da vidim šta je unutra. Uspjela sam. Lutkica. Wow, ili jedna. Ja mislim da je dvije. Ne, tu je samo kosa. Svakako još jedna lutkica. Dobro sam još jednu lutkicu. Ja mislim da dobijem još jednu halicu. I dobila sam ovu lutkicu. Idem da pronađem ove dvije lutkice na mini časopisu. Evo vas što govorim. Malo mi se predstavilo. Prvo počnem sa redom. Znači, tražimo prvo kruze.
ostrava ovdje. Da ćete vidjeti kad se mi šeši. Kad nađem ovu drugu. Možda, ovdje imam jednu. Sada da moj nima. Leže napred moju reviju. Tan, 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 tan. Sljedeća. Tan, 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 tan. A sada vrijeme za ubacivanje lutkica ako mogu stati. Evo jednu. Evo drugi odmah pored. Sada gledajte magiju. Voilà. One gledaju ovdje. Možemo da sad zakačimo i ovaj tajni privjesak. Izgleda kao tablica. Evo ga. Sad malo ovaj još složim. Lajkujte video, kliknite zvonce za notifikacije, subscribeujte se na naš YouTube kanal, pišite u komentarima da vam se sviđa ovaj video. Ćao drugari!